Ay, hapon nagpudot nga rumwar nga talaga nga paano. Diyos ko. Ay, maudiak man yung simbaan na. Sino nga tama dati? Bisitak nga al-alto, pudot. Mama? Oh, hello. Baka kaya't nakapasirkan si ka, Belenita. Anya iti kukwa nyo dito yung mama. Umay ka lang nga bisitaan, tanabalitaak nga, namit nun tay asawa tay anak ko. Tay baro nga asawa tay anak ko. Correction, mama. Kabit na. Tas siyak payla iti asawa tay anak mo. Pagpakatawa kasi ka, Belenita. Ngam amom, nagsengpet ti baro nga asawa tay anak ko. Tay baro nga manugang ko. No datala ti imayan yun dito mama. Pumanaw kayon. Habang adapay tinabating respeto kada kayo. Manipod mo ngamin idi madidak nga talaga kayatin nga manugang. Imbag ta amom. Amom bang hangka nga talaga nga bagay tay anak ko. Imbag laki din ta insinanakan. Pumanaw kan mama. Don't worry. Apag biitak lang ditoy. Umayak ta kayat ko lang nga umay ibagaking ka na. Pumanaw kan dito'y balay ti anak ko. Siyak ti asawa na mama. Conjugal property mi datoy. Hanyo ka di maawatan ti kaya nasawan dajay, mama? Among Belen, dahil ti nga balay ka impatakder ti anak ko. Iso nga adda iti karapatak iti aming nga sansanik ti anak ko. Awan mama, awan iti karapatan nyo dahil ti nga balay. Kindagiti da dumapay nga sansanik wami. Pumanaw kayon, no diyo kayat nga. Nga ana. Ana iti aramidem kinyak, dangranak, sige aramidem, tapno patunayam lang nga, usto lang nga insina nakatay anak ko. Pumanaw kan mama, manipod mo ngamin idi, madidak nga talaga kayatin nga manugang, pati tay anak ko, di man lang pinakitaan iti ayat, awang bibiyang mo ijayan numadi ka nga kayat manipod idi. Amo mga adda iti kayat ko nga manugangan idi. Adda iti kayat ko nga mapangasawa tay anak ko idi. Sino ti kayat yung nga manugangan idi? Ni training, madamdamag ko gaya mama, napipiyapay ni may ikanyo iti kwartana, samantalang tay anak ko, ultimo piso la ko mga itadyo, madiyo pa'y nga maaramid. Adula una iti lawlawutum si Kabelen. Pumanaw ka dito inti mabaita, dahil ti nga balay ka iparent ko. Haan mama, dumalan kay pailang itirabaw iti bangkay ko sakbay nga mapasamak data. Sige, kinunam ata Talaga nga bimakit kayo nga awan man lang tinasursuro yung sikati awan ti sursuro na tasungsong bata na awan talaga nga serserpim nga manugang. Si kayo tinangisuro kinya kalumaban, madik nga itulok nga lipustaan dak, dito'y pay sarilik nga balay. Correction, balay tay anak ko. Balay mi mama! Awan iti ginatgatang mo dito'y ultimo may sangalansa. Tay anak ko amin tigim masto dito'y. Inya lang mati ingkam-kamang mati pamilyami, day ta Chinese pechay mo, mamirmiraot ka mala idi. Pumanaw kan mama, pangaasiyo, pumanawak, ngam agsabli ak tumanan. Gayam, sursur woman, nga hanak ko niyaw awagan ti mama, tamad di ka nga kayat. Pweh! Ay, apo, kontrabida nga talaga dahil nga katugangak. Ay, Diyos ko, di pa'y laglugpi nga bakatan. Ay, apo, pakawanan apo ta, may lunod ko nga talaga dati nga bakatan. Ay, apo, Diyos ko.